Njye simvuga iby'amaso areba n'iby'amatwi yumva n'ibyo interinete zivuga, ndashaka kumva icyo Imana ivuga kuri iki gihugu. Ni amahoro. Imana ibafitiye umugambi mwiza. Ubwa mbere nkandagiye mu Burundi mu ivugabutumwa, ijambo Imana yampaye ryari ijambo rivuga ngo muri mu mugambi w'Imana. Hari uwabyibuka kera nkigera ngaha nari kuri Vivante kwica bico gihe ndagira ijambo nigishije indwi yose ryavuga ngo muri mu mugambi w'Imana. Nari musoma Yesaya 43 umurongo wa mbere kuza kuwa gatatu niwo nabwirije muri 96 hano mu Burundi. Ngarutse uyu munsi Imana yambwiye ngo amahoro nuko nayumvishe ngeza. Nayumvishe bishobora kuba contraire y'ibyo usoma, y'ibyo wumva, y'ibyo ureba, ariko umuntu ufitanye ubusabane n'Imana arayumva. Njye simvuga iby'amaso areba n'iby'amatwi yumva n'ibyo interinete zivuga, ndashaka kumva icyo Imana ivuga kuri iki gihugu. Ni amahoro. Imana ibafitiye umugambi mwiza. Ubwa mbere nkandagiye mu Burundi mu ivugabutumwa, ijambo Imana yampaye ryari ijambo rivuga ngo muri mu mugambi w'Imana. Hari uwabyibuka kera nkigera ngaha nari kuri Vivante kwica bico gihe ndagira ijambo nigishije indwi yose ryavuga ngo muri mu mugambi w'Imana. Nari musoma Yesaya 43 umurongo wa mbere kuza kuwa gatatu niwo nabwirije muri 96 hano mu Burundi. Ngarutse uyu munsi Imana yambwiye ngo urukundo rwanje mu Burundi, urukundo rw'Imana muri iki gihugu. Imana ifite ikintu gikomeye igiye gukora. Tuzabivuga hariya. Hano turi muri famille twaje kongera gusubizanyamo kandi urukumbuzi gushima Imana. Igitabo cy'Abaroma igice cya mbere ku murongo wa 11. Abaroma 1:11. Bibiri iravuga, nagerageje kureba muri Bibiri Kirundi, ndasoma mu Kirundi. Kuko nifuza kubabona kugira ngo mbahe ingabire y'impwemu ibaremeshe. Amen. Imana ishimwe cyane. Kuko nifuza kubabona kugira ngo mbahe ingabire y'impwemu ibaremeshe. Paul yandikira Abaroma yaragize igihe atagerayo, agira urukumbuzi rwo kubareba, yifuza kubabona. Nabo baraciye mu bibazo byinshi cyane, bari baciye mu bihe bigoye. Icyo gihe muri civilisation yari hari icyo gihe Empire Romain, Empire y'Abaroma, bari bamaze kwiga ingeso nyinshi, bari bakomeye cyane. Ibi mwumva uyu munsi bigezweho by'ama homosexualité, aba lesbienne, biriya bintu by'aba mu bita gute mu Kirundi, abatinganyi niko namubita, abatinganyi. Good. Abatinganyi cyari kibazo gikomeye cyane igihe Paul yarimo yandikira Abaroma. Hari amategeko akaze, abantu bashobora guhindura imibiri yabo. Umwana w'umukobwa agahinduka umuhungu, umwana w'umuhungu agahinduka umukobwa, umugabo akajya mu mategeko bakamushingira yitwa umugore. Ibyo bintu byariho muri iki gihe, muri icyo gihe. Ibyo murimo mubona uyu munsi byabayeho. Ikindi kibazo gikomeye cyari w'iki gihe cyari ikibazo cyo gufata undi muntu ukamwambura agaciro ke ukamugira umu esclave, esclavagisme. Donc kugira umuntu mubita umuja, imbata, abaja. Donc mu mategeko y'Abaroma umu esclave ntabwo bavwitaga umuntu, bamwitaga ikintu. Nukuvuga ngo yanganaga n'itungo ufite. Agaciro k'umu esclave kari kameze nk'itungo. Ikindi agaciro k'imbata cyangwa se uwo muja kari kagereranywaga na tere ufite. Niba ufite ikibanza, niba ufite umurima, agaciro ke kari kameze nk'umurima.
icyo gihe washoboraga kujyana esclave kuri banki ukamuhipoteka bakaguha amafaranga. Niyo context Paul yandikiye mu gitabo cy'Abaroma. Esclavagisme ikomeye, umuntu areba undi muntu akumva nta gaciro, wamubona wowe ukagira ngo hari abavutse ari ibitangaza n'abandi bavutse ari abakategori B. Donc ivyo byari mu mitwe y'abantu, mindset, imitekerereze y'abantu nuko yabifataga ikabyemera ko umuntu hari umuntu wavukiye gukomera. Niyo havaga mythology ivuga ngo abami bavuka n'imbuto mu ntoki. Nta mbuto, yari mite bakiraga kugira ngo umuntu w'umwami akomeza bigikomerezwa abandi rubanda, le peuple bakomeze baraba peuple. Empire Romerero cyangwa se ubu bwami bw'Abaromani bwari bukaze cyane kuri ayo mategeko. Niyo mpamvu Paul afungiwe muri prison y'i Roma yahuriye n'umuja witwa Onesimo. Muramwibuka Onesimo? Onesimo yaracitse umugabo witwa Filemoni i Kolosayi kuko yari imbataye ariba. Iyo wibaga bakagufataho icyaha bakwicaga urupfu rubi cyane bakumanitse. Onesimo ariba ahungira i Roma. Ageze muri prison ahurira na Paul aramusengera arakizwa. Akijijwe amusengeye Imana imukura muri prison. Paul yandika ikete yandikira Filemoni, aramubwira ngo Filemoni, ngo Onesimo ndamubwiye ngo agaruke iwawe gusaba imbabazi, tuzamukoreraho amategeko y'Abaroma, umubabarire kuko muri Yesu hari ayandi mategeko. Muri Yesu hari ubundi butumwa twabonye. Muri Yesu nta mugiriki, muri Yesu nta muyuda, muri Yesu nta mbohe, muri Yesu nta widegembya, ngo twese turi umwe. Niyo mpamvu Paul uzumva akomeza avuga ngo nta mugore, nta mugabo, nta muyuda, nta mugiriki, nta muja, nta w'umudendezo. Ibyo yabikoraga kubera context bari mu cyo gihe. Aramubwira ngo Onesimo ngo umufate nkanje ubwanje, ngo nagera iwawe uzamucumbikire, nagera iwawe uzamufata nguko njyewe Paul mfata, kuko Paul yari se wo mu mwuka wa Filemoni. Filemoni ndamukohereje. Ni nkuko umuntu yakwiba François agahunga amategeko yemeza ko François amushira ariya, yampungiraho ngandikira François nkamwe ngo François uko mfata njyewe Gitwaza ufate wa muntu wari umuja wawe nkanje, ndumurebe nkawe umurebe nkanje. Njyewe Paul ndumudendezo, ndi libre, sindu esclave, ikini njyewe Paul ndiso mu mwuka, umwemere nkaso mu mwuka, ngo kandi niba hari ibyo umusaba kukwishura umwikorere njyewe nimva muri prison nzabikwishura. Nibyo Paul yanditse niri ya kete ya Filemoni. Amen. Rero nukuvuga ngo context y'iri jambo y'iki kitabo cy'Abaroma, Paul yari magerageza kubwira abakristo ngo kibifate nk'abandi kuko bafite uko bagomba kubaho. Isi ifite uko idufata, ariko twebwe Imana ifite uko ituzi. Guha umuntu agaciro nicyo kintu cya mbere. Ntuzasuzugura umuntu mu buzima bwawe, uko yabaresha, uko yabasa, uko yabangana, kuko niwe Imana yamanukiye mu ijuru iraza kwisi kumupfira. Tugira ibibazo cyane bikomeye twebwe abantu, iyo umuntu amaze gukomera, iyo umuntu asigaye agira sinyatire yemewe, iyo umuntu asigaye atumirwa mu birori bikaze, atangira kubona abandi ko ari bure. No. Komeza umenye nawe ko wari bure, ariko wagejwe hariya n'Imana bizatuma ugira umutima wo guha abana agaciro. Yesu ashimwe cyane. Kuko à la fin et à la journée, cyangwa se à la fin de la journée, at the end of the day, nicyo nshaka kuvuga. Donc nyuma ya byose Bibiliya iravuga ngo umukene n'umukire baja mu mva bose. Hari uja mu kirere. Rero nta kintu cyashitura Imana ngo njyewe Gitwaza mbigitangaza. No. Iyo Imana yakugiriye ubuntu ukaba ufite grade runaka, ukaba ukomeye hariya, umuntu agaciro. Imana yigize umuntu kubera uwo nyine we usuzugura. Imana yigize umuntu kubera uwo muntu. Shobora kuba tutavuka mu muryango umwe, shobora kuba tudasa, tudafite uburanga bumwe, ariko Imana buri muntu wese yamuremye yabyitondeye. Yahisemo ko wowe uresha gutyo, njyewe ndeshanya. Yahise gutyo ko mbigikara wowe ukaba inzobe. Yahisemo ko ngira umusatsi wirende n'undi akagira umusatsi utari wama. Donc n'Imana yabigennye, si umuntu. Rero iki Imana yagennye, njyewe mwana w'umuntu singomba kugitesha agaciro.
nibyo Paul rero yarimo yandika muri iyo contexte. Uretse deviation morale, abantu baravuye mu mana batangira gupratika ibintu bitari byo, gushingira abahungu ku bahungu, abakobwa ku bahungu. Yongeye nanone kuvuga kuri ibintu bya esclavagisme, gutoteza abantu, gutaha umuntu agaciro. Icya gatatu Paul yavuze arimo avuga cyane kwari ukwereka abantu uburyo bagomba gusengera abayobozi. Muzi igihe yabyanditse ni igihe abami les empereurs bari abami barimo batoteza abakristo. Aravuga ngo mbere na mbere Timotheo, ngo icyo ngusaba nukugira gute, nugusengera abakomeye, ngo kuko amahoro yaba ariyo mahoro yacu. Umuntu w'Imana ntugomba gusinzira udasengeye abayobozi bawe. Abayobozi bawe ugomba kubasengera, wabakunda utabakunda, ni Bibiliya bitubwira. Ugomba gusengera umuntu ukuyoboye, bose wawe ku kazi, wamukunda utamukunda. Iyo tuvuga abayobozi, ntubona abayobozi bo hejuru b'ibihugu, sibo ndevuga cyane. Ngenda hera mu rugo, umuyobozi wa mbere mu rugo ni umugabo. Ukabugira umugabo wibandi gato yusohoka akagira gutya, musengere uwo, niko birivuga. Ukabugira mama wawe ugira utye wo macenga, musengere kuko ni autorite kuri wowe. Bibiliya bidusaba ngo amahoro ye niyo mahoro yacu. Uzi impamvu abantu bahangayitse n'ibyaha? Ntibaramenya vraie identité yawe. Iyo wamenye identité yawe, hari ibintu udakora. Iyo wamenye identité yawe, hari ibintu udakora. Ntubikora kuko umwuka wera yakumanuke ngo akuzure ubihagarike, ubikora kuko wadécouvre uriwe. Iyo umaze kudécouvre uriwe, ubehavinga, donc ureagisa nyine kuuriwe. Rero aba bantu bacu tugomba kubasengera kugira ngo bagire amahoro mu mutima, bamenye abaribo. Ugomba gusengera uko uyoboye ku ishuri, ugomba uko uyoboye mu gipolisi, uko uyoboye muri douane, ugomba gusengera umuyobozi uko uyoboye muri korali, muri business, ugomba mu itorero ndetse no mu gihugu. Amahoro yabo niyo mahoro yacu. Uzi kubana n'umuntu udafite amahoro, mwese murayabura, ariko iyo afite mwese murayagira. Hari umuntu umwe wenyine ushobora gukoroga inzu yose mukara mudasinziye, ariko agize amahoro mwese mugasinzira. Abo bantu ntibabaho. Rero tubasengera, amahoro yabo niyo mahoro yacu. Imana kimwe cyane. Anyway, muri iyo context rero arimo avuga ngo musengere n'abatware, ababatwara mubasengere, mubasabire. Ikindi nanone yabaganiriyeho cyane, yabaganirije ubuntu bw'Imana twabonye butavuye mu mirimo yacu, mu bikorwa byacu, bivuye mu gukunda gusa kw'Imana, duhinduka abana b'Imana. Rero mwabaroma mwe, ndifuza kubasura. Hejuru y'ibyo nabigishije ngo ndifuza kubasura kugira ngo mbahe ingabire, namwe mubashe gukomera. Mbabone ngize imyaka naragambiriye kubasura, byaranze. Ngize igihe narifuje kubana namwe, biranga. Ariko Imana izabimfasha ngo nimbabona, ngo nzabaha ingabire y'impwemu kugira ngo ibaremeshe. Twaje hano muri ibi bihe kugira ngo muremeshwe nyuma y'ibihe binini. Mwiyumva musa naho muri mwenyine, ndi muri mwenyine. Muri mu bihe bigoye, muhumure, ni mureme, tuzabicamo, tuzabivamo. Turi mu bihe bifunye, humura, nabyo bizoshira. Ijoro uko riresha kose, amaherezo rirarangira, amanywa akaza. Ndi hano rero kugira ngo twakire iyo ngabire, turemeshwe. Kuko usigaye akanya gato kugira ngo wambuke itinere utinzemo. Hari tinere y'ubuzima utinzemo, ugiye kwisohokamo. Hari ahantu wabohewe barakubohera, ugiye kubohoka usohoke. Hari uruzitiro bakuzitiriyemo, rugiye gusambuka usohoke. Hari imibereho urimo udashaka, utagomba kubamo, ariko ukisanga wayibayemo, ugiye kwisohokamo. Hari ikintu wifuza kuba cyo hariya, ariko cyakunaniye kugeraho, ugiye kukiba. Niyo ngabire Imana yaduhaye kuzana uyu munsi kugira ngo mubashe kuremeshwa, mukomere. Haleluya, haleluya. Hey, tugiye kugera mu gihe ibya kera tuzavyibagirwa. Tuzibagirwa ibya kera, tuzibagirwa ibya kera. Amajwi yose adusakuriza azaceceka, amajwi ari inyuma yacu azatuza. Dukeneye umutekano n'umutuzo w'Imana, kuko imyaka n'ibihe ugize aho hantu, igihe kirageze ngo hasohoke.
haleluya. Hari ingabire izanwa no kukuremesha umuntu. Ingabire y'uyu mugoroba irakubwira ngo ugiye kubisohokamo. Haleluya. Yesu aracyadufitiye umugambi. Muhumure, igihe cyo gutabarwa niki, igihe cyo kugenderwa niki, igihe cyo guhembuka niki, igihe cyo kongera guseka niki, igihe cyo kongera guhumurizwa niki. Imana yabonye amarira yawe, niyo mpamvu yatuzanye muri iki gihe. Bavandimwe, twavuye muri Amerika tujya mu Budage. Hari igiterane cy'abamama. Twari twiteguye ko tubabona, ariko nyine kubiza amaviza bamwe ntibyashobotse ko mutugeraho. Ariko twari kumwe namwe mu mpwemu. Tuva mu Budage, Imana itubwiye ngo muremeshe abantu. Turabaremesha, abamama bararema, bararema umutima. Turahava turaza directement tujya gukora igiterane cyagize hafi ukwezi mu Rwanda. Umunsi ku wundi, 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 umunsi ku wundi. Turaza igiterane turagikora kugeza ejo kuwa mbere mu ijoro niho narangije. Uyu munsi turaje, ndacyafite bwa butumwa bwo kubaremesha, kuko Imana yumvisha amarira yawe, Imana yumvisha agahinda kawe, yatuzanye ngo tukubwire ngo kagiye gushira. Ibi mbabwira sinajya kubaha morale, kuko ikisi cyo gihe aha siho hantu naza kubabeshera. Aha turi imbere y'Imana, turi mu bwiza bw'Imana. Najya kubabwira ngo iracyabibuka, iracyabafitiye umugambi, ntiyabataye. Nubwo abantu babarejese, mwabaye rejete, barabarijeta complètement. Yaba ari famille, yaba ari abavandimwe, yaba ari umuryango, yaba ari eglise, baba ari abo muvukana, haba ku kazi, haba hehe. Imana irakubwiye ngo ngiye kukubwira ko ngigufitiye umugambi, ndacyagufiteho ijambo rikomeye.